Maya pa abak po kaya kayungan. Domingo, solemnidad ng Kristong Ari, King Meto Sekluban. Pakyabe tala po king banalamisa, ring kapasalamatan daring makatuki, Couples for Christ, Senior, Choir, Richard and Chona Yumol, Nympha Agapitoong, Temi and Team Lansangan, para king kaladwa daring makatuki, Jose Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Bianca Recabar, Bernardo Garcia, Vener Mabaga, Estelita, Crispin, Ener, Sara Caparas, Abrelia Balinas, Catalina, Pantaleon, Remedios and Rodel Villarin, Carlito Laher, Liza Buizon, Ofelia Malyari, Demetrio and Maria Gutierrez, Clarita and Elvira Gutierrez, Maria Dominic, Therese Texon, Manolito Manuel, Maria Socorro, Celestina and Mirna Pendon, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabing ikanta, ing dalit ta pamuklat.
Hilagyoning igpampay nga na kampoy banal Espiritu, Amen. hinggino manatiliya kaya kayo. At kaya ko ang timurin. Kini nga doon ay titi, metong yang maulang aldo, para kay katamungan, sasalpantayang Kristiyano, uling itamo, pagselebran i Kristo, ing hari ning metong nga sikluban. Yung kay katamong alpa ang pong omega, alayang kamumulan, alayang kapupusan, at magariya kapilan paman. Itamo, paisakop tamo kaya, bilang ing kay katamong hari. At itamo, lalako tamo, king kakatamong panimanman, ing itamo, etamo mo para kitiking yato, nune itamo, para karintamo king banwa. No karin ing karinaning kakatamong hari, piyabe na katamo, bilang kayang kawan. Si Shantala, nginit ang kasalanan, lalong lanag at ang pinandit, na itamo, etamo, pepa isakop kang Kristo, bilang metong akayang kawan, king kayang kayarian. Batang maging karapat-dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginong Yesus, ari ning pakalulu, pasalamatan da ka, uling pigdala mo kayong kapatawaran, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, ari ning katutuan at biye, pasalamatan da ka, uling gewa mong makawaldugan, mabandi at alanganga ing biyemi. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, hari ning lugod at kapayapan, pasalamatan da ka, uling ning upayang, grasyang pepakit mo ke kami, king dalan papunta king igpa. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, sa may payang tutu, pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo, hoy pa, lubos masikanan, Diyos ning lugod, ibangon mi, binangon mi, ing ginuming Yesu Kristo, ibat king kamatayan, painturo king biye, mitmong ningning ning ligaya, anting hari, ning hanggang lelangan, ibuklat mo reng puso mi, itimawa mi, ing meto yatu, bang magsayaya, king kapayapana, bang ing ligaya, king kayang ustisya, at mibibiye king lugod na, tipuna ni ing meto ketawan, kang Yesu Kristong king anak, ating kayarian na makayagom yakeka, ating Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggamang king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang ibat, king kadwa ng librong Samuel. King panahon na ito, pintalandering sablang tribo ng Israel, i David, karin king Hebron at nga Arakeya. Laman mo kami at daya, ika ing menimuna king Israel, king sablanang pamakilaban kanitang Isaul, ya ing kaya kaming ari. Nga na kaya kaning Diyos, David, ika ing magpastul king balen kong Israel, at ika ing manimuna karela. Inya pintalandering sablang manimuna ning Israel, iyaring David, king Hebron, at arapaning Ginoo, ginawayang meto nga kasunduad karela i David. Linyandeng laro i David, at iya, ing meging ari ning mabiluga Israel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntata mo king balena ning Ginoo. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, para muntata mo king balening Ginoo. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntata mo king balena ning Ginoo. At ngeni at syuta na makatalakad, kilub ding pasbol ning Jerusalem. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntata mo king balening Ginoo. Iting Jerusalem kanayon ng tangalan, kasanting na, kaayos na king pangalarin na, karin pupuntala ring dayi ning Israel. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntata mo king balena ning Ginoo. Ban pasalamat king Ginoo anti mo ing inutos na, karin ding ari ning Israel magluklukan la, bang mukom karing karelang sa sakupan. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntata mo king balena ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosa. Pasalamat tamong mitmong tula, king Ibpa, uling gewa na kayong karapat dapat makiyanib karing santo, at kaya bera magmana king sala. Pablasang linigtas na katamo king upaya ning karalumduman, at nilipat na katamo king kayaryanan ning anak ng pakamalan, amitiwawa kaya katamo. Nga nawari, ding kasalanan tamo, mi patawaran la. I Kristo, yaing larawan na ning Diyos, mayayakit, at yaing pekapanganin na ning meto lelangan. King kapamilatana, lelanganan ning Diyos ing sablang bage at tsubanwa,
at keti king yatu, ing sablang mayayakit at mayayakit, pati na ing kayo payan a espiritual, ding Gino, ding pamuntok, at ding upaya. Ing sabla-sabla, melalangan king kapamilatana at para kaya. Bayo melalang ing nano paman, ya at tune at piyagom na ing sablang bagi. Ya ing buntok na ning iglesia akayang katawan. Anti nanining ya ing panibati na ning bien ing katawan, ya naman ing pangane karin sablang mi pasublian mi, banya ing maging mumunang dili king sablang bagi. Ing Diyos mismo, biryana king ing mabilog ng kadyosan, manatili king anak. King kapamilatanan ning anak, tinggap na ning Diyos king sarili na ing meto sikluban. Tinatag na ning Diyos ing kapayapan king kapamilatanan ning kayang anak, amipako king krus. Uli na nita, ikwanang abalik ning Diyos king sarili na ing sablang bagi, maging ing keti king yatu, at maging ing karin banwa. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po, parangalan tayo, ing mayap a balita. Nuan niya ing magmana king kayaryanang David ay patamo. Nuan niya ing daratang king lagyuning Gino. Alleluia. King Gino, manatiliya kay kayo. At kaya ko, ang timurin. Pamasa king maya pabalita, agpong kang San Lucas. Ligaya kaya ko, o Gino. Makatalakad na ring tao ka rin at manalbela. Habang pituya-tuyare, ring makatwa na ring Hudyo at ngara. Iligtas na la ring aliwa, papren mong iligtas niya ngining kayang sarili. Nung yapi niya yung Kristo, ing pinili na ning Diyos. Pituya-tuya dyan naman ding sundalos, lepitan de, at alukan maslam aalak ngara. Nung ikapi ning hari daring Hudyo, iligtas mo yung kayang sarili. Deti nga mano makasulat la, king kabuntukana, itiya ing hari daring Hudyo. Piglibak niya naman ning metong kareng kriminal, akayabe ng makabitin nga na, haliwawari kayong Kristo, iligtas mo yung kayang sarili, at pati na ikami. Dapat si biyanan ing metong kareng kayabe na at nga na. Ala na kang takot king Diyos, ing parusang tinggap mo, kapareho niya naman ing kaya. Matulit para kay kata, ing magdusang antikaniti, uling ing depat tang marawak. Tapot ing taong iti, alayang bitasang depat ang marawak. At kay ba't sinabi na kang Jesus, Jesus, ganakan mo ko, potang lungob na ka, king kayarian mo. Nga ng Jesus kaya, ing katutuan sasabihan ko kay ka,
ngayon mo rin tuki ka kanako king paraiso. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak po kay kayungan. Maya payabak po, Amo. Matitipo mi itong yang maulang aldo kay katamo. Huling itamo pagselebran taya. Ing Kristong Hari. Viva Cristo Rey! Makalungkot po ing malalyari ni King Pilipinas. Eta nabalo o ka rin napapunta ining katamong problema. At itamo po, iti ing katamong dadalanan, ngayon pong kasalukuyan. Aldoldo, maging komplikado ing katamong sitwasyon. Bakit? Ati na kening siran. Ati na ken ing mipapanuldo nung ninong ating kasalanan. Ati na ken pati kapatad mo ipagkalululo mula. At ati na ken na agyang ginawa lang kasalanan, alalang kasalanan. Kaya o ka rin na kaya papunta ing biyeta mo bilang metong a Pilipino. At iti po ing makalungkot sitwasyon na ning katamong bansa. Balyo po nanong bakit malilyari ite? Kasi king meto nga problema. Yung problema po ng Pilipinas, aliwa mo po yung korupsyon. Lunay problema ng Pilipinas, yapin niya po ing makasarili. Especially, karempong aliwang manungkulan king katang gobyerno. Ing korupsyon, iti po bunga niya na mo ning makasarili. Offshoot niya mo po ning selfishness da ring aliwang manungkulan kay katamo. At o ka rin po megumpisa impong makasariling pamanugali dereng aliwang manungkulan. Megumpisa pa po iti king election. Aywa papansinan, po tapong eleksyon dening kandidato talagang gawan at gawan da na ila akware ing posisyon. Agyang gumamit la pong guns, and gold. Basta't akwa jamo ing metong aposisyon king gobyerno. Agyang pong mamyenong ayuda. Ninong may katanggap ayuda. Anya pong eleksyon. Dakal ne. Ninong may katanggap siya 500. Dakal ne. At nakataking kasaya. Ay, kaganaka na. Mamyeyang siya 500. At aliwa mo ita. Gawan at gawat siyang illegal na paralan. Bangkanita. Sumambot yamo. Iti, simbolo ning selfishness na hanggang binit na iya gawayang paralan bangkanita manikwaya mong posisyon king gobyerno. Nung pekrandaman tayo po yung kakatang ebanghelyo, reni pong taong makapadurot king ginutang Jesucristo, kabang ya, makapakuya king krus. Nano po ing sasabihan da kaya? Nga da po, reni pong makatwaning balen. Ngara, niligtas na laring aliwa, pabrenyong iligtas na lang ini, ingkayang sarili. Deng sundalos, pituya-tuya dyan naman. At ngarang sinabi, nung ikapining hari daring Hudyo, iligtas mo ingkayang sarili. At kaybat, ining metong amapanako na makapako kayag naning Gino, nanong sinabi na kaya, aliwawari kayong Kristo, iligtas mo ingke kang sarili. Kaya nung lalawenta mo po, pati king crucifixion, dening taong areti, sasabihan da king Gino na maging makasarili nung ikapining hari
ot emo ligtas ingke kang sarili. Kaya ing metong ahari, metong yang maka sarili. Kaya po iti po impong kwento na ning Christ the King celebration. Nung lawen tayo po ing kwento na niting Christ the King celebration, iti po milyari anyang 1925 aftermath na ning World War I. At kanita, reng hari, reng kayarian, karingking Europa, magumpisa nala reting mawawala. Especially po King Russia, King pong Germany, karingking Austria, King Hungary, at aliwa pa pong parti na ning Europa. At nino po, reng meging bayong leaders kanita, reta pong makasariling ating karela pong ideology, iti metong yung ideologies na makasarili. At nalarening ideology sa reti, communism, fascism, atheism, materialism, secularism. Reta nga ganaganang isi mareta. Ne? Ilapin po rin ba yung ideologies kanita at karingking Germany, pukulisak daking dalan, God is dead. Metene ing Diyos. Ngada. Ne? Kaya po ditak-ditak, lalakoda na karing pinampaniman daring tao na ala ng Diyos. Kaya po, impong Santo Papa kanita, kakit ng malilyari. Panyilabandan o reng pisamban, reng kumbento, deng monasteryo, deng pari, deng madre, deng misyonaryo, pamatenda nala. At deng eganagadang leaders king pisamban, deti pa persecute da nala. Kaya ginawaya pong meto nga encyclical at iti pemalagwaneng quas primas. Imburi ng sabihan, in the first. At nano po yung sinabi na kaniti nga na, ikayong manungkulan ngini, yung isipan nga na, ikayong hari, ketiking yato, mayari ingke kayong kayarian. Ne? Kaya po, ingkarelang kayarian, may natili. Karakaldaring mga mate, di Hitler, di Mussolini, di Stalin, mabiyala pangine? Alila, kasi makayato mo yung karelang pamagari. Atin mong metong amaghari. Yapin ya'y Kristo. At ing Kristong IT, yaing maghari ating kayariana alang kapupusan. Temporary mo po, ing karelang pamagari. Pero ing pamagari ng Kristo, iti permanenti. Makananuwari ing pamagari na ninggino. Patsepo sabihan tayo kasing hari, ing tambing isipan tamo, mayupayaya yan. Ay mata siya ni estado. Ay pupugayan niya yan. Makamato, makakorona yung ginto. Kaya dapat tayang pugayan. Kaya po yung pamagari, power, ing pisasabihan. Pero, king ginutang niya sa Kristo, na anong klaseng kayang pamagari? Yung pamagari na, makaluklok king trono. Nune iya, makasabit siya king krus. Iya, makakoronang ginto. Nune makakorona yang suksuk. Iya, tatalan septo. Nune iya, makatalan niyang pako. Makaimala na ginto. Nune, iya lubas siya at sa pakyang sugat ampong daya ingkeyang katawan. Kaya nung akit siyang makanya ng ginutang Yesu Kristo, sabihin niyo na ya, hariya. Bang kanita yung tinsyantaya po, impong pamagari ng Kristo, nung pekirandaman talang masali sa rin kay katang pamamasa pangasanting da. At atin lang sasabihan kay katamo, makanano yung maghari Kristo, atlong S. At nalareng atlong S areti. Mumuna,
shepherd. Kadwa, servant. Katlo, savior. Ne? Kaya po yung muna, yung pamagari na, po leader. No ne iya, metong yang shepherd. Metong yang pastul. Karakalta na leader ngayon. Pero, di taklareng shepherds kay katamo. Bakit? Nano po yung pamaniliwanan ng leader, ampong shepherd. Impong leader, ya po kabudyamo po maghari. Ne? Kabudya mag-rule. Pero ing shepherd, nanuya, daraw ne ing biena para kareng kayang pastul. O kaya po yung leader, na kahit ang kayang selfish ambition, yamo ing kayang kapagnasan. Under the table ng under the table. Pero, ing meto nga shepherd, o ing meto nga pastul, parati nilang isipan, rengkeyang papastulan. Ne? Kaya kasanting ng kikatang munang pamamasa, king kadwa ng sulat Samuel, nanong sinabi na, ning Ginoo kang David, ika ing magpastul king balen kong Israel, at ika ing manimuna karela. Inya, pintalande, reng sablang manimuna ng Israel, iaring David king Hebron, at arapanan ng Ginoo, iya gewadeng hari. Hari yang leader, nune hari yang magpastul. Kaya kasanting na po ng Salmo, the Lord is my shepherd. At makanano yung kanong pastul, dadala nala rengke ang tupaking masaganang pastulan. Pakana nala. Dadala nala king progreso ng biye. Dadala nala king kayupayan na ning biye. Kasanting na siguro ning kaya katamo pong pastol, nung king Pilipinas ngayon, makanya pa manugali. Ayal bang kayo po itang podcast ng Jessica Soho. Interview na po i Dr. Tony Liachon ng PhilHealth. Ne? Baloy po, nga na, makaluno siya yung Pilipinas. Karakalamasa kita mga mateking hospital. Bakit? Kasi alang proper medical care. Bakit? Sinuro budget na yung PhilHealth. Kinuko babayaran tayo yan, bulan-bulan kareng sweldo yun. Pilan niya kayang bilyon yung PhilHealth. O tayo marugwa pa kinabangnan. O mateka king hospital. Ne? Kaya reni pong bilyon na bilyon pera nga reti, dela-dala king budget appropriation. At nanggewara king budget appropriation, penako dala mo rin kay katang leaders. Anting ustisya kanita. Ne? Kaya kailangan tayo king metong apastol. Kadwa, metong iya pong servant. Ne? Kaya po yung kayang pamagari, iya po power. Noon iti, metong yang kasuyuan. Ne? Balara kasi rin manong kulang tamo, very powerful Akalingwan da na itang karelang intensyon, itang karelang motivasyon. Anyang ila, tatagal la. Nano kasi sabihan da, niya tatagal kami po, bisa kaming magserbisyo kay kayo. Service. Kasanting na po, bisa lang magserbisyo. O potang sinambula. O tala na. Mo no alapitan, ginuko. Makakulong la karetang karelang palasyo. Kawari, sabienda, bisa kaming magserbisyo at potang makalukluk na la. Self-interest, self-service, self-ambition. Kasanting na po ning kay katamong kaduang pamamasa,
king sulat ng San Pablo kareng tao Kolosas, nanong sabyana, nga na Kristo yung larawan na ng Diyos ay may yakit at ya ing pangane dareng meto lelangan. King kapamilatana, lelanganan ng Diyos ing sablang bagi. At iti, linubas na yung kayang kadyosan at kanita niligtas na ing sikluban. King daya na ng kayang kurus, bangabalik ng Diyos ing sarili na ing sablang bagi. Baging ketiking yato at karingking banwa. Agyang lelangan ng ganaganang bagay kang Kristo. Linubas na nga niti. Baya mong sumuyo kay katamo. Kaya nga nang sinabi ako din natang ketiking yato bang pasuyo bakong ningkay itamo pong Pilipino. Ne? Itamo pupugayan tala rin kay katamong leaders. Uling ila, powerful la. Pupugayan tala rin kay katamong leaders. Uling ila, dininanda katangayuda. Makanyan. Pugayan tara ring leaders tamo, nung ila, sosopan da katamo king karelang kasuyuan. Lalong-lalo na king oras ning kay katamong, pamangailangan. Pupugayan tala, kareng karelang pamagserbisyo. At katlo, yung ginutang Yesu Kristo, metong yang Savior, metong yang Liberator, yung kayang pamagari, iya po Conqueror. Kaya po iningharing IT, metong iya pong Savior, especially, potang atitaking libutan ng kasakitan, king kalamidad, king danup, kimpong politika lang pong social unrest. Ila po, ligtas da katamo. Kaya iti po yung meto nga, kalupa ng Kristo, na iya, yung kayang kayarian, iya conqueror, no metong yang liberator. Kaya po nung dimdam tayong kikatang ebanghelyo, impong mapalad na papanako niya ngakit ning Ginoo nga nang sinabi, Ginoo potang datang nakakingkayang kayarian, ganakan mo ko sana. At nang pekibat na ning Ginoo kaya, ngini mo rin, dalara kakaringking paraiso. Itang paraiso, yapitang awsan tamong Basileia. Itang lugar ning kanwanan, lugar ning progreso, lugar na ning kapayapan, anti kaniti. Naita mo, migaga nakatamo ng malyari king biyetamo ngini. Kaya po, nung lalawen tamo po, conqueror. Kinongker da ng ega na ganang malinamnam kay katamo. Ano pa kayang kunanda kay katamo? Pero, potang oras ning tatakan, matulo ka rin king palasyo da. O kaya, sakya lang king karelang private jet. Tumakas lang. Atok nang lakaring karelang mansyon king aliwang bansa. Kay ba't lumuwal king social media, nabala mo wala lang kasalanan. Kinuko kimkam da nga ningega na gana kay katamo, potang kay baka niya ping malilyare. Kaya nung lalawin tamo po, kasanting ng selebrasyon tang aite, uling iting selebrasyon tamo po ngayti, metong yang paganaka, kay katamo, ing kay katamong hari, ing ginutang Yesu Kristo, ing kayang pamaghari, eya po ruler. Metong yang shepherd. Ing kay katamong hari, eya po power. Iya, metong yang servant. Ing kay katamo pong hari, iya po, eya conqueror. Iya, metong yang savior. Kaya itamo po sana, king tutuking eleksyon, lupang banu. Lawen tamo, ing mag-leader ba kaya ka na ako? Metong yang selfless leader o selfish leader. Tandaan ng tamo po yung problema ng Pilipinas. Yapin niya po, in selfishness, corruption is just only an offshoot. Kaya akit tayo sana, ing leader tamo,
kalupane ning pamagari ng Kristo. Viva Cristo Rey! Nakatamo po, ipasyag tayong kikatang kasalpantayan. Nanitangan po. Sasalpantaya ko king Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaytas siya banwo makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka ring mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, karing pang sublidang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. Manalangin ta king ginutang Yesu Kristo, baing kayaryana, sumulong busal tamo, at ngatang manalangin, Ginoo datang nakasa ing kayaryan mo. Itangan po. Ginoo datang nesa ing kayaryan mo. I Kristo dinatangya anting talapagligtas ding sabla. Baning kayaryana datangya karing melili king dalan, papunta king Diyos at karing kapararang tao. Manalangin taking Ginoo. Ginoo datang nesa ing kayaryan mo. I Kristo pikasundo ni ing banwa at ing yatu. Baning kayaryana datangya kapamilataning kapayapan busal ding bansa. Manalangin taking Ginoo. Ginoo datang nesa ing kayaryan mo. I Kristo ya ing buntok ning iglesia, ban ing kayaryana datang ya kapamilataning pamisan metong dinganggang Kristiyano, manalangin taking Ginoo. Ginoo datang nesa ing kayaryan mo. I Kristo misadyayang lugal king kayang kayaryan para karing palpikasala, karing kalulu, ding daralan kasakitan, ban ing kayaryana sumulong ya busal ding mayna at ding alang siwala king kekatang panawon, manalangin taking Ginoo. Ginoo datang nesa ing kayaryan mo. I Kristo ya ing minunang mibangon ibat king kamatayan. Ban ing kayaryana datang yang kayabe ning kayang ligaya, karing pakamalan tamong mayango na biye, manalangin taking Ginoo. Ginoo datang nesa ing kayaryan mo. I Kristo mabiyaya karing kekatang komunidad. Ban ing kayaryana sumulong ya kapamilpan ning kekatang dedikasyon at kasuyuan, manalangin taking Ginoo. Ginoo datang nesa ing kayaryan mo. Abetala po ka rin kinatang panalangin, impong kapasalamatan da rin Couples for Christ, den choir, Richard Chona Yumol ning pag-apitoong, Temiti na lansangan, para king kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr., Antonio Leminada, Juanita Leandra, Bianca Bernardo Bener Estelita, Crispin Ener Sara, Abrelia Catalina Pantiliun, Remedios Rodel, Carlito, Lisa, Ofelia, Demetrio, Maria, Clarita, Elvira, Maria Dominic, Mercedes, Manolito, Maria Socorro, Celestina, Ampoy Mirna, panalangin tala, King Ginoo. Ginoo datang nesa ing kayaryan mo. Adwan tamo po ngining kay katang sariling kapagnasan. Kinong Jesus, gawan mo king balayan at alatay ning pali ning kikang katuliran at lugod, king balang metong kiti king yato, banging kayarian mo dagol yabusal mi, ngini manggamang king alanganga. Amen. Amen.
Purin Diyos, meto sekluban, kay kang kaya pantigap meeting tinape, para kay kami maginyang tinape ning biye. Mipuri ang Diyos kapilan man. Purin Diyos, meto sekluban, kay kang kaya pan, tinggap mitingalak para kay kami maginyang inumaning kaladwa. Mipuri ang Purin Diyos kapilan. Diyos, kapilan man. Manalangin kayo, kapatad, in kay katamong daon, matanggap na harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, daraw mila keka, reting sakripisyo, akapamilatana, pamikasundo ning anak mo, king meto ketawan. Pagdala na kay sanang pamisan metong at kapayapan ning yato. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya ko, antimori. Itasyulareng pusuyo. Makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Iping karapat dapat at matulit ing pasalamatan dahang parati at numan ka rin. Tilduan ming talapagtaw ning meto yato ing kiranak ing ginu daring sabla. Linyan making laro ning kaligayan tanda ning alang kapupusan mong pamangilalakeya. King gimpananang pamagdawon king krus siya ing dalise talapagugne. Yang ginanap king kaligtasan mi, yang sinakop king meto yato. King kayang pamagari ing sabla pe pakilala na. King tapat mong karangalan bang ay biye na ing biye mo karing sabla. At layong ayang pang ni, kayang kayarian alang kapapusan, kayarianing katutuan at biye, kayarianing grasya at kabanalan, kayarianing katuliran, lugod at kapayapan. Ulinita, kambering sablang koro, ring angiles karing king banwa, alang toknang at ngaming pupuri. Mayupaya, meet mo yung banwa, O sana, kakatas-katasan, huwag yung daratang, king lagyo, ning Ginoo. Daratang king lagyo ning Ginoo. O sana, ikakatas-katasan. Huwag ning daratang king lagyo ning Ginoo.
Tunay kaping banal o ikpay kay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laretingayin, king ambuning espiritu mo. Bang para kaya kami magawalang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waniing tinapi. Pasalamat siya keka, pirasone. Binyene kareng kayang disipulos at ngana. Kunanyi iti ikayungan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasibayang pasalamat keka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunanyiti kayong ganat minum ko kaniti, tingkalising kanakundaya, hindaya ning bayi talanganggang tipan, amibubu para kay kayo, at para ka rin sablang tao, bangkit ami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Niyang iniganakan mo ikpaing kamatayan at pamanyabli ng mebe ng anak mo. Daraw miya kaya kaiting tinapi ng biyang poing kalising kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya kay papalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka. Papagkumbabami mo namang pagamwa mo na kaming ansanang misulo-sulo. King katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpay sa Iglesia makalaganap king meto yato bang biganap king lugod kambe ng Leo na kaya kaming Papa i Florentino yung kaya kaming Obispo de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman di kapatad ming pepainaon at manenay subling may ang pore sablang miyangon na bie tanggapan mo sana king maligay mong harapan pakaluan mo kamingan gawon mo kamingan karapat dapat magkamit king belang angga bang kayabe ng Maria yung Birhening Dunin Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambering sablang apostol, ang pore sablang banal, at inupat king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, poriyan dakat paligayan, kapamilata ng Kristong kay kang anak, king kapamilata ng Kristo, kambenat kayo. Ikpang mayupayang tutukagom ning banalay Espiritu, papuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Gini manalangin tangbit mong kapanaligan na lugod kingig pakaring amanong tiro na kay katamo ning Ginoo.
Ke kami ding salami keka ating mamamatawad mi kain kasalaki kami emu ke ipay sa ulking tukso kabusking ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mibang, king kasaupaning, kaya kang pakalulu, parati king mikabos yung kasalanan, miligtas sa blang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambining maligayang kapanaligan, king panyatang na Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. Huling kay yarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kinalanaga. O Ginoo Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostol, yung kapayapan lalakot ko kaya kayo, yung kapayapan ko mabiyak kaya kayo. Emo sa mabalignan din kaya kaming kasalanan, no nelawan may kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pang bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo parati asanang manatili, kaya kayong At kaya ka, antimurin. pakita mo po ngining mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayong kapayapan po, payapan. King kasalanan yato, kaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan yato. Yung ginutang Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos, ang bilalako king kasalanan ng yato, mapalatang mayaw singa po na ng kordero. Kinuyak matampan tanggap kaya dapat tigkas mi nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo'y dala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Amen. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo.
Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo.
Talakad na kayo po. Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalumeke kami Kristo ing hari ning sablang lelangan, bilang pamangan para king biye alanganga, saupan mo kesa ng bibiye agpangking kang ebanghelyo, at adala mo kami king tulaning kayang kayarian, ikang babibiyet magari manggamang king alanganga. Amen. O tanggat panapon po yung selebrasyon tamo, King Christ the King, sana po makiabetangan po, mag-umpisa yung selebrasyon tamo, kimpong 3 p.m. exposition at the Blessed Sacrament, makatutukla po rin mandated organizations tamo, para po king katampa mag-vigil, para may niyatang pakaluluking Diyos, karing sablang maliliari king kakatang bansa. Kailangan tang manalangin king kakatamong tunay hari, aluwa mo ring magari-hari, kitiking kakatang bansa o kitiking yato. Kay ba't ating 6 p.m. Mass, kay ba ating 6 p.m. Mass, ating tamo pong prosesyon ng Blessed Sacrament. Kaya po makiabeta kaniti at magsulot tang mailan maputi, kalupa na po ngayon, makamaputi kayo. Retang makatwa pong masakit, pwede daw pong dala, retang masakit daw pong makatwa, kining pachuta mo, para king blessing na ning Blessed Sacrament po karela. At kay bat king Miyerkules, Red Wednesday. Kaya po itangan po agkatana-kataning Santa Iglesia para simba king Miyerkules, para king Red Wednesday celebration tamo, kasanmetong kareng sablang malulupig a Kristiyano making mabilo gayato. Ing misa tamo po 6 p.m. at itamo po panalangin tang taimtim, lalong-lalo na king kapag nasana ng Santo Papa, para ka rin sablang persecuted Christians, king mabilo gayato. Kaya simba tamo po king Miyerkules, para king Red Wednesday celebration tamo, 6 p.m. Kay bat, kimpong Martis, o kimpong Huwebes pala, Huwebes, November 27, kapiestaning Our Lady of the Miraculous Medal, agkatanda kayo pong simba, karing King Miller Estate, 5 o'clock in the afternoon. Rin pong kakatamo pong komi, ila po bi-impose lang Medal of Miraculous Medal. Po, kaya rin komi tamo kanita, at ilo po ka rin. Kay baning misa tamo po ating pong prosesyon. Kay bat ating pong, siyempre, ating pong pakawasa. Huling magtaula po rin pong Miller family. Kaya po, dapat makiabeta mo po. King Thursday, 5 p.m., King Miller Estate, para po king kakatamo pong misa, King Miraculous Medal. Kay bat, next Sunday, first Sunday of Advent na. Po, kaya manyendita ng kandila kanita para king kakatamong Advent season. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, antimorin. Bendisyonan na kanin Diyos sa may payang tato. Ngigpa, po'y anak, ang po'y banal Espiritu. Amen. Misa midaune, meta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Reta po kanong big pledge, parol. Puntalan niya mo po'y Brother Peter. Nepo, kasi kunantano po retang parultamo para gamitan timpisamban para po king daratang Pasko. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey!